se ubijati one koji im to daju. Umrli bi davno da imaju i traga čovjeka u sebi. Umrli bi od srama, umrli bi od poniženja, umrli bi od onoga od čega svaki pošten čovjek umire kad je pogriješio. Ali demoni se kroz povijest provlače kao da su besmrtni. Ali neka ne zaborave da je smrt koja im je došla definitivna. Ono što je umrlo u Moskvi, umrijeće i ovdje. Ono što umire sa ruskim gus generalima, umrijeće i ovdje. Moj kolega je rekao, uvijek će ostati jedno pero i uvijek će neko reći, ne, ostaće hrvatski narod. Ostaćemo ovdje sa stotinama, sa tisućama pera da pokažemo koliko smo i kako kroz ovu povijest učinili da bi opstali, da bi bili ljudi, da nikad ne bi pristali da postanemo moralna strašila kao oni koji nam tvrde da nas štite. Od koga nas štite u našoj domovini? Od nas. Neka nas puste na miru, bolje ćemo se od njih snaći. Neka nas puste na miru, mi ćemo osigurati svoju slobodu, svoju nezavisnost i svoje dostojanstvo. I napokon vi majke i vi žene koje ste tu došle u jedinstvenom skupu koji je ikada u Europi održan. Vi još jednom pokazujete da je Hrvatska u dubini svog srca ona koja je obrazovana i